Mentang-mentang dokok pasar dari rumah, bisa lo 2 kali ke pasar dalam sehari bagai. Ke balai calua, poi ke pasar trip pertama, poi jo apa paje. Kini lah hari kelima hari raya, tapi konten kami masih di bulan puasa. Tapi dak bagai je do dak daripada dak di-upload lo konten-konten lah berbuat lo menyompik-nyompik je dalam galeri awak. Membuat konten lain dak male do, cuman mai edit yo male ala urabi yo male. Balik lo awak ke video balik kola digas onda ada apa-apa je lampir awak tiba di pasar. Nan pertama kali awak tuju tiba di pasar tu tompek orang menjual ikan. Dicolik ikan antau susun di atas meja ada agak banyak macam dua ikan apa kola nang awak boli awak boli je ikan sisi. Awak kondaan ompek 10.000 piti. Iro nampak di atas meja orang menjual ikan ikan pari awak dak pandai cara manggalai do awak lain nak memboli cuman cara membuat dak pandai do dak usahlah diboli. Sudah memboli ikan awak poi boli lo santan 20.000 piti. Tu raso-raso kecek pengono awak lah cukup ngo dak ada nang kurang raso ala-ala nang kadi sambal le do awak langsung lah apa je manggas onda diaran kapalo onda ro ka rumah le. Tiba di rumah dicolik keranjang bawang ndak ada bawang merah saincai je do. Bawang putih je nan ado nya berapa kalumpang lo kola nan tinggal le nya. Sabona tak ko ka pasar do awak memboli tahu bagai ko 5.000 piti cuman ndak ta ambil video tako sadang memboli tahu dede aku wak video awak rondom dulu juayu bawa si tu agil lah garam tu awak poi colik lo jam kira hari lah pukul 1:30 awak lu nado semboyang lu le do awak baiklah semboyang lu baru poi ke pasar balik poi memboli bawang merah lah sudah semboyang dicolik lo keluar hari dak bersiagak lo pani berdongkang de tu dak lupa lo dipakai sunscreen awak dulu do supaya ndak nyen kaliang muka awak di hari raya sudah itu di loket lo jilbab anak gadi ke dulunya dak kena mau bagai tinggal ngodo tu model lah dulu lo nyo naik te onda pada awak tidak ka berfikir lama bagai do langsung aja awak gas onda tu icak-icak lah tiba je awak di pasar ko awak langsung je awak pilih bawang merah sekali awak masukkan ke dalam masoi awak boli bawang merah 1/2 kilo tu awak boli lo bawang putih separompek ni ati dari rumah tak awak kapai memboli bawang merah aja ngonya ala boli lo bawang putih bagai boli lo towong bagai tu lah tabayu lo awak di siko 34.000 sadang memilih-milih towong anak gadi mengecek poi keparen jenio makan jo ayam goreng kecek tu awak poi boli lah dulu bumbu untuk mengungkap ayam goreng kok le ado je orang menjual ayam beko le awak boli bumbu pengungkap ayam go sawogo 10.000 nyo langganan tompek awak memboli ayam biasa di luar dari pasar dicolik kira lah tutui lo nyo tu dak jadi boli ayam do tu anak gadi dek dak jadi boli ayam nyo bakondak balanjo je lah tabayu lo awak di siko 6.000 kalau laman janji yang pulang lah sonang lo hati anak gadi go wak gas londa le wak aran kapal londa go ke rumah sampai di siko je video wak lo guys terima kasih yang ala nonton.